У најновшим телевизийним магазину за сполјопривреди будзецамат знаходи о патриц прилого од купу керастурски паприги, а тиж и о продукцiji меду. У Beograd za 28. augusta otrimana ostatnja programa u ramikov manifestaciji Dni ruskej kulturi. U Bačkim Petrovcu u osnovnoj školi Jan Čajak otrimana zajednicka shatska ruskoho i slovackého aktivu nastavnikoh i okrugli stol pod nazvu Položenje materinskog jazika nacionalnih menšinov u Vojvodini. 1. septembra počal novi školski rok, prikažeme vam jaka situacija i keljoja školjarov u ruskih odzeljenjoh. Zo skuli vam prinješeme častočku atmosferi zo zljetnjoho festivalu ručnih robotoh i suveniroh. Televizijni magazin na njedzelju 4. septembra na 20 hodzin. Po televizijnim magazinu na 21 hodzinu hodni se provadzic familijni magazin Široki plan.